3. Kaki atas kanan. 4. Kaki kanan 4. Maju lurus 5. 6. Rendah, berat tengah. Si kodachi itu seimbang beratnya, harus rendah lagi. Ya, harus terasa betul di paha. Nah, masuk, pancing. 2 kali di sini ya, 2 kali. 2, 3, hap. Ya, jadi ini gabung sama ini. Ya, ulangi sini. Ya, pusat hap. Belakang, ulangi. Kaki belakang sapuan. Nah, ulangi. Bentar. Bantu lurus tangannya. Lanjut. Maju kaki kiri. Maju. Kanan, 1. Ditambungnya, ya. Satu lagi. Ya, dari sini kaki kiri tarik, maju kanan. Hop. Kanan, bentar. Kaki kanan tarik, putar. Kiri,